clear to te in zavain chibai levek ule los namte channel ka lo welcome levek achewa hey tunchum ka video chu Honda 125cc bike chuak thar kan clear zoi dona kala dak video right kalai ania a in thashunam veuna amaro chu he bike kan clear zoi nga hemi video zo hianin kala dak video ho kha karon chunjom le thoi don ni ole i han clear zoi teang he bike hi Honda hian mani lok khan 125cc hi an launch thara kepo karil ruwa inga tinge Honda hian 125cc hi anon launch le tak mai le o ti zona kanaya amai ro chu 125cc hi all India chuan an la khal tamber le shal kalber te jingmi alani tlatawangin Honda hian changkang takin anon thuama mantlom si changkang boxi in anon thuama ni he bike hi aman hi nuai khatle sing ni ania kan han enanga changkang ka ti to kha a TFT display te po hi hei function je sang ron oma GPS te phone te phone call te bluetooth ti khan an connect vek theya a mileage e bike tlan zat te petrol he lo zat te po kha en vek the ni music te po I phone ne ni connect chuan helai tang hian a control thei vek ani a changkang khop me hei color vek full color vek le ngal ti chuan a hmalam kan en le chuan USD an ti ang chi fork changkang mai Traboxi Showa company Japan siam ngat anon manga hei super bike te hetiang bike man to wa hian heng company an mang thina heta po hian anon mang tela atinalin I a handling chungchanga po apuina sa don ni he thil hi aman ne na chuanin I anon mang tel thei hi amak ka ti hle a headlight kan han en le chuan LED ron mang veka hei po hi zana eng thatak tura ruwa man ania amoi ang reng viau maya ti chuan ama hi a design trim shim hi YouTube vela kan han mu kha chuan ataka avatet meleo ka tia amai ro chu ataka kan han mu chu karin ai takina liana chu mai baka ama hi atengki borvel lian hianin ataka kan va mu le amile makan mu ai hian ataka anal zok ti hi karon soidu ni ti chuan atengki a hian petrol liter som pani alenga 4 stroke ania 125cc ani boka ti chuan thil changkang le deuh pakhat chu silent start aron ken tel tir hi ania start khan I self khan ari thoi to don lawa a silent to don ni ari to don lo ni hei po hi thil changkang takani a engine a hianin gear nga aron kenga chuan a torque hi 11 ani a HP a horsepower po hi 10 aron ni ani gear nga hi enga tinge avatlem ve te po kan ti deuh mai theya amai ro chu a CC ne nanga chuta chuanin gear nga hi a tok vel viau ani a bike hi ake borvel hi han thlir leila ake hi 17 in aron kala omzia chu 17 kan ti chuan ake zau zong kha inchi som pasari aron ni ti na ni chu hei hi inchi som pasari hi tlanchak pui te po anuama high speed ta po stable ma leklam te po handling po anuam ani 17 inch ho hi ti chuan a hnung lampang hi ake hi 110 aron manga chuan ma se kan han du khoplo na deuh chu a hnung lama hian disc brake aron mangte lawa malama ero chuan disc brake manga ABS aron ni thunga a hnunga hian disc brake an man tir lo na chan po hi 125cc ani awangin angai anti shan lo ani mai theye Honda hian a color hi chili oma moi tak aron oma hemi a hring vid ve tak phei chu ke phei chuan mitala katireu maya anal katireu khop mai a sen nen hian ke chuan kamit alabik ani ole engpo ni se a bike kan han khal chinanga kan han soi ho leanga atlang pui bor chu karon soi to a aman kha soi to ang khan noi khatle sing ni chau ani ti kha ria ila ti chuan kan han khal chinanga enge ingai dan te po comments lama khan ron soila kan soi ho le don nia ti chuan kala dak video po hemizo hian karon chwale tran do ne chibai ule hello guys ka channel in welcome le ngulem hotin in lo dam tlang thi nem tun lai chu hei ladak right car karon zep zuai dona min lo thiamula kan rest ve zuai khan me karon dale vat don thowa hei tuna hian in Hornet CB125 ania CB125 pon ti thowa ma se Hornet series aka chona lut thowa chuan hei kan test ve nga nge ka ngai dan te po kan soi chho ve don ni o kala tak kal zo hi ka thit lang hi la re thei lo tat mai ke hi den tran riau ka sia hei Honda hi ka khal fo to ka test fo to tuna bike tharan ron nei le to he bike hi enga tinge Honda ho hian 125 hi aron launch le ka tia
hey Instagram vela hin bike chan ching te bike news englo hi ka follow nual ta kan en vere kan chu bike chok thar tur ti neu neu te hi ron Honda hian in aron lon zo hian kan lo phur thei khop ma se ni lo deuh hi kan be sei lo hi aron chuak le thina thin rim thak ang thin khop ma se enge chan ti kha kan soi chho don ni kha kan thak si lang yo vahan fun bike reu ve an plan chak vel china hey ama hi 125cc nia a gear hi panga oma mana khanin CB Twister kha ka kol thin ni kan kol ranga CB Honda CB Twister kha 110cc nia chuan kha bike kha chak khi kan ti thei khop ma kanau nen kan khal dun thina ama te kha zang reu bok sia kanin phura a chak reu lu tu kha a sprocket kha aral zung me khati la khanin Honda zote Honda hian lom lawa Honda pakhat khuta khanin dorpui khan dorpui veng thala ma khan lom thina chuan pat sa kha an nei thei thin bok silo kan buai thei khop me khateng va khania Honda hi gan kol na rei ve tong renga chu karon sei ve mai me chuan hei tu na mi hi soi tong khan inga tinge 125cc hi an launch le kan ti mai thea Honda hi ma se kan han zina India ram hun sang kan zin chuanin eng bike nge kan mu tamber kan ti chuan 125cc te a petrol hello pui ang hi alo tam berzel ni chu enge chan kan ti chuan Honda hi India ram tu na hian two wheeler chuan asal number ania Activa scooter segment a phejonin chu an aim ber hi chu economy kan ram India ram economy hi an aim awang hianin heng ang cc sang lo man tlom si thasi hi anon siam na sa ni Honda hian chu kan hriat thiam anga ya a big bikes lama hi chuanin a big bike sau khan mai ta ma se soi tong khan ya adventure ke ni chu adventure rider kan nia enga tinge adventure bike hi anon launch lo ti hi karil ro om mani amai ro chu kha chu lo da battery la tuna ka khal hi enge feel ti va kha kan soi chonga tuna ri chon anuam ka ti ri khom ya soi sel na tur ka shelawa asan chu he bike hi tiang kan soyang entry level tak bike ania entry bike nei tir tang kha chuanin anei chi khop mai 125cc ni ma se mo a 125 na wang khanin sit ngot lowila ngoro ke hi wall chole dei tang aman hi ka du na ni atlom ka ti khop me noi khatle sing ni chau ni on road in a backpack bel ngai to la atlom kan han TV na san chu athil ron kan tel hei TFT display ti te a fok te po hi showania USD ron manga gold vek thil lang ka sai du chu bike dang kha 125 kha ve thawa KTM te po ma sport segment ang 125 ha chuan KTM 125 kha ma se avai ho review ho po hen an compare thadu vak lo san chu KTM kha chu a han to fal de hlaka nuai ni do nakaya chu wang chuanin 125 segment si a kha chuanin hemi aman tlom pol anga kha chuan a tlom ani a chan chu a fok ringot te hi a changkang lu tu a bike ina ron ken a chuan mo ha kan hriat angai ni tan scooter du si lo tan khanin scooter du si lo scooter chu an u em ai a gei deuh tat han ti deuh tang chuanin thalai a tho chua em la nei si lo college se tivel han kal du tang chuan hei hi tri bai om lo riau mai ni ha tha ka ti ke chuan mo chulai te chu tha ka tia ka ron fak ve na ani
first gear hi ma se avalian ma ve aduain July te chu ka soi se la chuan akla chanron da hi anon ti clutch adjust angai hi a han sang lu tuka ka duain an hiam del ka da ngai ni ong hoi han kal leila an kal kual ve leila hetia kan khal mai hianin ani na turom anga chu ka man chho nga jut me amai ro chu ka soi sel de hak chu anung brake drum maron ne he dis ron ni se do thu samania nung hi ron drama hei po hi anon adjust niam de laka he chu thil har san chonga adjust le menga ama hi ron disa abs ron manga travel view kha chu mo a handling hi nuam ani hi a ke hi avat te ve ha ka ti dewa tir khan 110 chau ni ma se nuam view tho mai ke po hi mo chuan ka soi to kha sports segment a alu wang hian a handling hi a suspension ni tle men an ta khong de hlak dona khami a khong ka te han khong chong lo hei chu tiang anga so dul expulse adventure bike ka onga so dul turang kha ni lo te kha kan hriat thiam angai nia claimin flick nuam de hlak turin anon da ti kha kan hriat thiam atan kha ka ron soi du ani man lai khan ron chuak se he bike hi awahan kaldon em ti kha splendor hun lai te khan mo king ani mai king baka Honda chu ka ti thina an bike ron siam hi an ron englo viwa an ron etia ka soyang an ron da sial thel du ka ma se nga tinga ron da sial view han ti mai la engineering a hian an lo tu turu ve ma an lo uluk boka an bike reng hi atlo ni Honda is Honda ka ti thin khamo atlo zela chak ve phin tho mai ngay khai 200cc hậu bộ châu thấu mấy có bùi chung về là cho nó mà sẽ có bùi chung hắn làm chọc lộ tổ có bùi po nào po làm chọc thấy làm chọc khá hun lấy mun khá xuyên thằng ai nè cho con thì về rồi nữa khó tối tay mình lo hao lâu là chuan hey hi ka phak le na deuh chu ametar hi hemi ametar ron kenga hi a digital console hi ati changkang ka te 125c le aman klom si a chon mo hetiang ron keng hi a tha ka ti khop mai he hian la dak po kal donila ka zoom tho mai ma se high altitude ta chon thot cham ve deuh mai the ka selo mai ro chu mai le chi thadon chiang lu to ka petrol ha he lo heavy don to ka liter khat nim se ani min zu ni mani liter khat kilometer somnga le panga vel tlan the te chu ai uluk deuh kan tlan phei chon som sari vel bo tlok thei lo mo ti kha karil ro ma petrol kha he lo u chuak le turu tap ta ni chu lai te mai kha an i mai ta le na chu ni chon he le ma ZPM kong sia ma kan tlan deuh chu ni ZPM hoina an kong dai thar kan tlan a chuan a so cho he ka oin sianga tem chuan na ti ve le deuh hlak kha as chan chu choi tong khan hei hi sports bike anga an ron siam ani wangin suspension kha adup dul don lo tlan chak vel zuk sai thau mai lâu sao lâu là tám chặt lâu có một phách cảnh kiếm him chi nè xe nè cái tỷ vel nè motor tầm nó về là cho anh cái tỷ đòn ráng rồi mới ha ráng xuống test về tất cả nia anh test về xia anh tỷ về đâu sốc không ai engine han smooth gì hi chú mò cái Honda ráng là chú cái sợi đủ chú engine smooth lúc tục hi hey ser mày engine ber hini Honda hi chu ka du thin smooth em hey hi Honda is Honda na
ani tan hi bike dang hi ka kol kwal nem to a to pa chuan in ka fak le bar thin chu Honda gear smooth lutuk le a engine smooth lutuk hi ka fak na ber ani le mai ba ka an fit and finish shim hi Honda chu an material man hi a class sanga i enge aman te po hit le min a thena chuan chen khat chuan 125cc ni box hi awa to ve te point ti mai the amara chu ka soi dong han until ron ken ti ra hi anon chom ti ra hi le a class sanga a quality sanga a tlo boka Honda bike reng hi siam ngai hi a om ngai lo ti kha kan hriang chu anei to chuan mo ai te kha soi le ni chu no te chu vak kyu drop va chuan in a that na lai kha kan han soi viawa that lo na lai te pok kha soi ve le thoila that lo na lai han ti khan kan du khop lo na lai deuh kha tun lai bike reng hi chu a travel vek to ma a segment anga phe chuan in chu tiang a han soi sel tu em hi om lo a ma se ka review te nen na in fak ringa zel fak na hlang ani hi te ron tia tawang chuan in soi sel ve deuh nga phun chiar thei si a khal tu pa la phun chiar to na ka lain a sin hnung he ka du a in a te hret ka tia chu ka soi sel na nia pillion rider tan a hnunga phur a hnunga chuang tan hian mong khal deuh hlek tan phe chuan duai chuan te deuh hra a kha ka soi sel na nia tilo chuan in han a seat chung chang a chuan ke chu a nuam ka ti hei enge a seat height po hi a tok viawa ta ke hi karap phek thar the 58 59 ka nia a sang lo thang te kha kan hriat du atan an soya chuan khi lai kong chho deuh a hen test leila enge moni an don ni an te sang kong chho ul em me hay chep mal me che pakhata second gear in test song second gear Yo second gear thầy lâu tắt lại sầu ul tắc để khá chú first mang bác ạ speed có là vắc lâu á second gear lại á lên á second gear lại á second gear pon karita cái mà hi cái gì sầm quá cái này lại hi sầu ula bột nuông tóc vel véo nè second gear charger guys aspro cái thứ chú lem chọn tệ đâu rất chú cái tiệt mà sẽ anh rồi aim đàn hi sports touring ang chi type sports bike đâu lek entry level khát tiền anh đi vàng khá nên aspro cái thì anh rồi thì liền sân pa là chân chú top speed anh rồi khel đâu lek cái vàng hin khá cần chơi thiệt mà tan second gear ngắt mà thọ tóc vel véo nè smooth dokari han gear zo lo trek pom lo so vel véo nèมันเนี่ยhisapให้จน 1.2 USD ron mang vek bok gold vek MotoGP wraps vậy phim thủ có đũa tuấn trùng review cho các phim thủ đều nghe cái tiệm nhiều kalzux anh phim thủ về đều mấy mấy mà sẽ phim thủ tới bộ khát thao humor hiện tiết sạp chọn humor khác cho tiếng lạc anh lâu vắc tụi pon chong lâu phim thu over chong lâu ole tak na overall chuan a performance po thavio engine po smootha gear po battery smooth view handling anuama chuan aman po a price point po hi ke chuan to ka tilo scooter trend khat ne nanga hisap he chuan gear nei vek boka
a tha ka ti kho pui chunga han leklam te han zin pui thuak nan po enga that lo na ka se lem lo we ton lai ba ki that to lom viwa amai ro chu han du khop lo na deuh ang lai chu asin hung hi du ain ron lian thret se a sproketing hi tit khat velin ron lian bok se ka te ke ma khala chuan in a handlebar hi du ain zu niam theta a handlebar sang ka khal thang lu tuwa niam ka ti deuh theta turing nan chuan a chu riser vo the tho he lai hian le bang chong wa chuan chu ni me a overall la chon tha ka ti viau mai he bike hi lo ngai ven ve teu thalai tho chual la nei lo vei vak tam du si leng vak tam du tang kha chuan a petrol a he lawa a tha viawa a tlan chak pui ve thei viau tho boka handling a nuama sports riding in handling nuam deuh in a tlan chak pui theia a kha lo vel chengula zote Honda 125cc ni ma se ya yom lo viau mai ti kha karon soi du ani thank you for watching. Hot